There's this Georgian demonstration, and again. Xuza Gürjij demonstrasiya yutağan şeýzer bara olşara örsüçüýünün dinç Gürjийчоьнан çoğartan duhal. And this is extremely important for us as Ukrainian people. Хун украинахын вуну лазмедуйыз. Хун дälş хуна хылçu дайp çoğartary örsüçüýünер şeýzer deyt olşara. In 2014. And I definitely know what's happening. Sununu dikra Donetska şeýzer deyto şeýzer prito şerşka hyllar hudu. İzbaqala örsüçü çoğartarlar, örsi eskarts, örsüçüýän propagandits. An invasion from Russia, backed up by the Russian military, by the Russian propaganda, yeah. 2008 war شێزر بەرەوە شرابەی نیر بەعێنش مێرشناخ ئێسکەرخۆی قەبعێنش ئەدمشی ترشە وسمش بشمواژش خێلوشەی مەخکە right now against their will and today they are ئێتوام خێلچۆڵ تێحتەخەنە هومە خەیت سەدەڵە ئێرسی کوێ تەغنە یوشێ دۆزنە شمێڵە یوخێز هاوش گوژیچوێن بەخڕخۆی ئێتۆ باц سودعلێت تریتۆرێشک بەخوا خۆشە دۆزنەش ئولێچ لاتنش گوڵبێرزە and come into an under border. I am tIemana. I am coming from Georgia and my country is occupied by Russia. Sotionaju örsüçüýün okupasiýanyň mahkar Gúyržийчоьнан ýusy. 100% Gúyržийчоьнан muhk dalyats örsüçüýün. Are standing here together. Quzat xo Gúyrжий цанqätläçdu. Xogaytlu du derrik dünýän trymaşy beýşgalar. It's the best way to show another Virtuelne bu dünýän dagayt totsanxylar. Sıç örsüçüýün.